Lijep pozdrav, dobrodošli u još jedan Pro Tipster. Inače, analiziramo jednu utakmicu za dan koju smo procijenili kao najzanimljivijom, no ovog puta napravit ćemo iznimku i to zato jer se u subotu u Serije A igraju dvije utakmice koje bi mogle odlučiti i prvenstvo. Vodeći Napoli i Juventus igraju protiv dva rimska kluba. S time da Napoli dočekuje petoplasiranu Romu, dok Juventus gostuje kod trećeplasiranog Lacija. Situacija u Italiji je vrlo zanimljiva, iako se utrka za naslov svela na dva imena. Na Napoli koji ove godine igra fenomenalno i na Juventus koji je tradicionalno uvijek kandidat za prvaka. Dva su rivala trenutno u 4 boda razlike, s time da treba naglasiti da Juventus ima utakmicu manje jer je prošlog tjedna odgođena njegova utakmica protiv Atalante, dok je Lazio treći sa 52 boda, Roma je peta sa samo 2 boda manje. Dakle, dva rimska kluba u utrci su za ligom prvaka, tako da sve to daje današnjim utakmicama jednu dodatnu dozu zanimljivosti. Krenut ćemo s utakmicom Napolija i Rome. Napolija koji je ove sezone stvarno odličan, fenomenalan i sve je bacio na osvajanje naslova talijanskog prvaka kojeg nije osvojio još od vremena Diega Maradone. Žrtvovali su Napolitani čak i Europsku ligu, bili su tamo izgubili od Red Bull Leipziga kod kuće sa 3:1. Poslije su se malo sabrali, slavili su u Leipzigu, nije im bilo dovoljno za prolazak dalje, ali malo tko u Napolju plaća radi toga jer Scudetto je ipak glavna stvar. Napoli je sjajan domaćin, ima ove sezone u 13 utakmica na svom terenu 10 pobjeda, samo 2 remija i tek 1 poraz na San Paolu. Roma s druge strane je jako dobar gost, ima 7 pobjeda, 4 remija, 1 poraz. Tako da spada među bolje goste u čitavoj ligi. Također, htio bih napomenuti da je domaćin u jako dobroj formi. Nanizali su 10 pobjeda u Serije A i uspiju li danas svladati Romu, biti će im to klupski rekord. To je stvarno niz kojemu treba skinuti kapu. S druge strane, Roma je prošlog vikenda pomalo iznenađujuće izgubila doma od Milana sa 2:0, no Milan se, od kada ga je preuzeo Gennaro Gattuso, znatno podigao, tako da nije to sad nekakva tragedija. Prije toga imala je Roma u prvenstvu 3 vezane pobjede. Što se tiče izostanaka, nema tu nekih velikih novosti. Kod Napolija definitivno nema Gulama, beka kojeg nema još od kraja prošle godine, s time da je Poljak Arkadiusz Milik spreman. Vjerojatno neće od prve minute na terenu, ali mediji kažu da će biti danas na klupi. Tako da praktički Napoli je u najjačem sastavu. Što se tiče Rome, kod njih nedostaje samo veznjak Pellegrini, za kojeg postoje još minimalne šanse da nastupi, ali koliko sam čitao, vjerojatno neće on krenuti put Napulja. U posljednjem međusobnom susretu koji se igrao u Napulju, Roma je slavila sa 3:1, ali prije toga je Napoli bio nešto uspješniji u međusobnim utakmicama na San Paolu, jedna je bila remi, 2 puta je slavio Napoli. Ovako, koeficijenti koji su postavljeni krenući od golova. Kladionice kao da prognoziraju više golova jer za over 2,5 nude samo 1,64 ili možda se negdje može dobiti do 1,7, što mi je izuzetno tanko. Da, dvije su to momčadi koji znaju ići u overe, ali u obzir treba uzeti da je 6 od njihovih međusobnih 8 posljednjih utakmica išlo u andere. Naime, Napoli i Roma su dva velika rivala, to su često čvrste utakmice na 1-2 gola. Današnji susret je izuzetno važan i za jedne i za druge, tako da mene uopće ne bi iznenadilo ako bi ova utakmica išla u under. Ne znam da li će ići u under, ne znam ni još da li ću se kladiti, razmislit ću još do zadnjeg trenutka, ali definitivno over 2,5 po ovim koeficijentima neću igrati. Što se tiče samog pobjednika,
za favorite nekako očekivano postavlja Napoli kada ste u takvoj formi, to i nije neko čudo, ali koeficijenti 1.50, 1.56 su mi dosta tanki. Azijski hendikep je čak postavljen na visokih 1 gol, što znači da za njegov prolazak bi Napoli trebao dobiti 2 razlike. Ja osobno mislim da će Napoli doći do pobjede, ali po ovoj kvoti od 1,5 otprilike sigurno ga neću igrati. Tako da možda je to nekakav materijal za kakav kombo ili tako nešto slično, ali definitivno za single nije. Ništa manje ne bi trebalo biti zanimljivo ni na rimskom Olimpiku gdje će Lazio danas dočekati Juventus. Juventus koji je također kao i Napoli u odličnoj formi, nanizao je 5 uzastopnih pobjeda. Kao što sam ranije rekao, prošlog tjedna nije igrao protiv Atalante, odgođena je utakmica, ali je zato ovog tjedna kasnije igrao u kupu protiv istog protivnika i uspio je izbaciti Atalantu iz daljnjeg natjecanja. Što se tiče Lazio je isto igrao ovaj tjedan u kupu. On je nakon lošijeg izvođenja 11-teraca ispao od Milana. Znači, umor bi mogao biti faktor s obzirom da je Lazio morao igrati i produžetke i kasnije pucati penale. Forma Lazija na domaćem terenu dosta je dobra. Slavili su od 5 zadnjih utakmica na svom stadionu 4 njih, a potpuno iznenađujuće bili su podbacili protiv Genove koja ih je svladala rezultatom 2-1. Koliko čitam po medijima, usprkos tome što je Lazio igrao produžetke u kupu, Simone Inzaghi bi mogao manje više s istim sastavom koji je igrao protiv Milana nastupiti i danas protiv Juventusa. Neki mediji govore da je njegov ponajbolji igrač Sergej Milinković-Savić pomalo umoran i da postoji mogućnost da se u vezi nađe Felipe Anderson. Međutim, Milinković-Savić je jedan od njegovih najboljih, ako ne i najbolji igrač, tako da ne vjerujem da će njega odmarati za ovu utakmicu. Jedini bitni izostanak jest onaj veznjaka Marušića koji ne može igrati zbog kartona. Što se tiče Juvea, veliki plus povratak je u momčad Gonzala Higuaina koji vjerojatno kreće od prve minute. Dok su izvan pogona Cuadrado, kojeg nema još od kraja prošle godine, te Bernardeschi i De Sciglio koji su se ozlijedili u derbiju protiv Torina negdje u drugoj polovici drugog mjeseca, koji isto neće biti u konkurenciji za nastup. Kladionice po koeficijentima prednost danas daju Juventusu, iako ne tako veliku, jer pobjeda domaćina je 3-4, pobjeda gosta oko 2-20. Što mi je iskreno iznenađenje. Da, statistika kaže da je Lazio slavio u posljednje 2 međusobne utakmice. Ove sezone je dobio u Torinu sa 2-1, prije toga je u Superkupu slavio sa 3-2. Ali daleko od toga da Juventus ne zna kako je to pobjeđivati u Rimu. Dapače, ako gledamo samo serije A, Lazio na svom terenu nije tukao Juventusa još od 2003. godine, prije toga je 2001. slavio protiv Juventusa. U samo 5 zadnjih prvenstvenih utakmica na Olimpiku Juventus je dobio čak 4 njih, jedna je bila remi. S obzirom na formu, na kvalitetu ekipe, na važnost utakmice i na sve, ja ovdje definitivno dajem prednost Juventusu, a ovako ogroman koeficijent 2.20 me jako iznenađuje i definitivno to uzimam. Isto tako, pomalo me iznenadio i koeficijent na overe i andere. Naime, kladionice kao da prognoziraju manje od 2,5 gola, jer se za više od 2,5 gola može dobiti skoro 2,10 koeficijent. To mi je iznenađenje, jer Lazio je najnapadačkija momčad lige. U 26 kola čak je 22 puta išao u over 2,5 gola. Dakle, rijetki su petci kad Lazio ide u under. Nije ni Juve po tom pitanju znatno slabiji, on je išao u 15 od 25 utakmica u over i s obzirom na napadačku snagu obje ekipe i na koeficijente koji se nude, a kao što znate već ako me pratite, ja uvijek tražim vrijednost u koeficijentima, koeficijent 2.10 za over meni definitivno ima vrijednost, tako da ću ja definitivno to i odigrati. Evo, toliko od mene o talijanskim derbijima
videima koji su na rasporedu ove subote. Ja vas svih pozivam da nas i dalje pratite na YouTubeu, na Facebooku, na Twitteru. Ako vam se sviđaju naši videi, ja vas molim da ih šerate dalje, tako da proširimo ovu našu bazu korisnika. Lijep pozdrav svima!